Este era o coche que pechaba a carreira. Vamos a darlle un forte aplauso a este primeiro participante, este gañador absoluto da carreira pedestre Batalla de Cacheiras, Concello de Teo. Recibir un forte aplauso ao gañador absoluto desta carreira deste Batalla de Cacheiras 2013. Santiago López Rodríguez, gañador absoluto desta carreira pedestre. Vemos o segundo clasificado, atleta do Clube Atletismo Cuntis. Tamén vemos o terceiro clasificado, atleta do Club SAR Apoutada, David Pérez Santamaría. Queremos darle un forte aplauso ao atleta do Clube Atletismo Cuntis, que fai entrada en segunda posición. Terceiro nacional, o dorsal número 1 David Pérez Santamaría, atleta do Clube Atletismo SAR. Agora é o turno para atleta do Clube Atletismo Fontes do SAR, se non nos trabucamos. Vai facer entrada agora en meta Roberto Caneda Guede, atleta do Club Atletismo Milladoiro, en quinta posición. Lembramos que o gañador da proba foi Santiago López Rodríguez. Segundo clasificado, Manuel Vieites Carballo do Club Atletismo Cuntis. E terceiro clasificado, completando este podio masculino, non foi outro que David Pérez Santamaría, atleta do Club Atletismo SAR Apoutada. Samuel Saborido Soñora fai entrada agora, meta un forte aplauso para este atleta tamén do Clube SAR Apoutada. E agora xa un clásico, Emilio Martínez Anta. José Manuel Iglesias Torres do Clube Noitebra. Vamos a chegarse un atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, que non é outro que Ramón Peón Perea. Ramón Silva López e José Manuel
absoluto en línea de meta. Y ahora vemos un trío, dos atletas del club, Alejandro Gómez, también un atleta, o atleta Francisco Pazos Campos, Diego Pérez, VIP César. Atención, un fuerte aplauso para el atleta de Universidad de Santiago, José Luis Otero Cepeda, que fai agora entrada en meta. Nada máis e nada menos que campeón de España de veteranos en pista cubierta 3.000 metros lisos. Perdón, campeón de Europa de veteranos 3.000 metros pista cubierta. Y también podio no campeonato de Europa de veteranos de campo, otra vez disputado recientemente en San Sebastián. Sabuqueime, José Luis Otero Cepeda, también campeón de Europa de 10.000 metros lisos o pasado verán. Un currículo encomiable este atleta veterán. Aguardamos a presencia de la primera fémina. Óscar Valle López do Club Atletismo Noitebra fai agora presencia en línea de meta. Sus penas Esperante fai agora acto de presencia e culmina a súa participación nesta carreira pedestre Batalla de Cacheiras. Temos a moitos atletas hoxe aquí finalizando a súa preparación para maratón, o Campeonato de España, Campeonato Galego de Maratón, que se disputará o 21 de abril na Coruña. E agora Miguel Anxo Aveira Pérez do Club de Atletismo Noitebra, que fai acto de presencia tamén, finaliza a súa participación nesta proba da Batalla de Cacheiras. Agardamos pola gañadora a completar este podio absoluto. Me lembramos unha vez máis a todos os pais e nais adestradores que están os resultados publicados no interior, no taboeiro que hai unha vez crucen a entrada do Polideportivo Municipal, e que solo se permiten reclamacións ou resultados oficiais 30 minutos despois da publicación dos mesmos. Unha vez pasado ese prazo non se admitirán reclamacións. Eso vai polos que reclaman mañán pasado, dentro de 4 días, non se admitirán reclamacións. Tedes os resultados publicados no interior do Polideportivo Municipal. Lembramos a todos los participantes que teñen chip negro que deberán depositalo no interior do Polideportivo Municipal. Repetimos, todos os participantes que entren na liña de meta con chip negro, que non sexan propietarios de chip amarelo, deberán depositalos no interior do Polideportivo
Pregamos por favor a todos los atletas que non sexan propietarios de chip amarelo que teñen que depositalo no interior do Polideportivo Municipal. Seguimos agardando a presencia da gañadora absoluta. Atención, este sprint fantástico de Emilio Medina, atleta de Universidad de Santiago. Reclaman a presencia do xuiz árbitro da competición no interior do Polideportivo. Lembramos unha vez máis que os resultados oficiais están sendo publicados no taboeiro do interior do Polideportivo. Reclamacións 30 minutos despois dos mesmos. Chips negros, entregalos no interior, por favor, no interior do Polideportivo. Todos os atletas que teñan chip negro, lembramos que este chip non lle valerá absolutamente para nada se non o devolven. Por lo tanto, por favor, atletas adultos no interior do Polideportivo poderán depositar o chip negro, devolvelo á organización. ¿Qué tal? Yo te echo mucho de menos. No es que tenga nada en contra de los que me caen bien. Vale, vale.